Este tiempo Dios nos permite para poder escuchar la palabra una vez más. Por eso es muy necesario el escuchar, el tener los oídos abiertos, pero más el corazón, para poder recibir esa palabra la cual Dios quiere darnos a nosotros. Recibiendo su amor, su paciencia, su bondad, todo aquello que Él nos quiere dar. Así, de esta manera podemos avanzar, ¿no? Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 206. Himno 206, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues se las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador,
la salvación de Dios. Ven amigo a Jesús, es el himno número 106, ¿no? Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Realmente por Jesucristo hemos podido entrar a ese lugar celestial por la sangre preciosa la cual Él derramó en la cruz. Hay tiempos difíciles, los cuales muchas veces vienen a nuestra vida, pero confiados en la palabra podemos avanzar. También así, ¿no? Se acerca el campamento mundial, un tiempo muy hermoso, ¿no? Un tiempo donde muchos hermanos vamos a estar compartiendo la palabra, conociendo a muchos hermanos de otros países y avanzando por el Evangelio. Cuando era el campamento, ¿no? El 2019, también así muchos hermanos también vinieron, ¿no? Pero en realidad el país estaba pasando por un tiempo muy difícil. También se estaba avecinando la pandemia. Y justo en medio de ese tiempo se hizo el campamento. Pero esas palabras las cuales el siervo dio, ¿no? Nos ha dado nos refrescó realmente. Personalmente en mi vida yo estaba pasando un tiempo difícil, pero escuchar la palabra del siervo me dio la paz. Decía, ¿no? Sean felices en todo momento. No importa la situación que venga, no importa lo que sea, sean felices. Con esa palabra en la pandemia, ¿no? Pasamos junto a mi esposa esperando a nuestro hijo. Sí. Vamos a cantar el himno número 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar y vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder,
tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Podemos tener una nueva vida en Jesucristo, porque Él ha muerto por nuestros pecados, nos ha dado la salvación. Hemos sido comprados con su sangre preciosa, la cual Él derramó. Y de esta manera hemos obtenido la eterna redención, comprados por su sangre. Él pagó un alto precio por nosotros y nos ha dado la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 512. Himno 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Solo Él puede ser exaltado y Él está en nosotros, ¿no? Como dice su palabra, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Por Jesucristo hemos recibido esa bendición. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 26. Himno número 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo.
con furia y con afán, acosanos atan, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Jesucristo cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo Él llevó. Fue humillado, fue de muchas formas maltratado en este mundo, ¿no? Pero por sus llagas hemos sido nosotros curados. Hemos recibido la vida eterna por Jesucristo. También por eso dice, ¿no? Cuán hermosos son los pies los cuales anuncian el Evangelio. Y esos pies son los de Jesucristo. Y que Jesucristo está dentro de nosotros. Mas ya no vivo yo, y es Cristo el que vive en mí. Es lo que dice su palabra. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 484. Himno 484, ¿cómo podré estar triste?
¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si
si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Ayer ha llovido, ¿verdad? Poco ha llovido, pero para mí creo que ha granizado fuerte, porque yo vendo helado por eso. Pero mientras que llovía, yo dije, Dios me ama mucho, así. La verdad que Dios trabaja y también Dios está obrando, ¿no? Se les agradece a todos los hermanos, ¿no?, que están en camino, ¿no? Ya, yo creo que ya están viendo. Yo creo que la tecnología es más avanzada, rápido avanza. Por eso ellos van a llegar, también otros hermanos, ¿no?, que están viendo también por Facebook todo eso. Se les agradece porque muy pronto tendremos campamento mundial en Sucre. Sí, para el servicio dominical de esta mañana vamos a invitar al hermano Crisóstomo Villanuevas, quien va a orar para el servicio de hoy. Pase, hermano, por favor. Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar por el culto de hoy. Dios eterno, te doy gracias en este tiempo por permitirme llegar a este lugar. Solo por tu gracia y misericordia estoy en este lugar para poder escuchar tu palabra y ser guiado conforme a tu corazón. Gracias por cada uno de tus siervos también, Padre Santo. Mi Dios amado, quiero darte gracias a través de estas alabanzas que hemos podido escuchar y poder cantar. Nos das la voz, podemos alabarte, Dios eterno. Así también por aquellos que no están llegando a este lugar. Bueno, Señor amado, tú conoces el trayecto de cada uno de ellos. Puedas hacerlos llegar a este lugar con bien y podamos recibir tu palabra a través de tu siervo. Señor, este día está preparado un alimento espiritual. Gracias te doy en este tiempo, Señor amado, por todas las obras que tú haces. Así también gracias te doy por dar tanto amor a tus hijos y por preparar, Señor, este campamento mundial, Señor. Muchos recibirán la salvación, Señor amado, por tu gracia y misericordia. En estos últimos tiempos, Señor amado, puedan recibir muchos que están perdidos. Te agradezco, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Amén. Sí, hermanos, ahora es tiempo de testimonio, ¿no?, entre los hermanos, los que desean testificar cómo Dios ha trabajado en su vida y cómo Dios ha ayudado. Ese testimonio queremos escuchar. ¿Quién desea testificar? Sí. Aquí podemos. Lo saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estoy haciendo voy a dar mi testimonio después de mucho tiempo. Todos nosotros, ustedes, yo, él, vosotros, siempre pasamos por momentos bastante difíciles. Podemos llamarlo tribulaciones, tristezas y penas. Evidentemente yo, como muchos de los hermanos y hermanas, pasaron por momentos difíciles. A mí me tocó esta semana pasar por tristeza, ¿no? Pero yo soy bien perseverante, hermanos, porque el que es perseverante y confía en nuestro Señor Jesucristo siempre sale adelante, ¿no? Porque a veces el enemigo que domine en el mundo quiere derrotarnos, ¿no? Pero eso es falso.
En la Biblia mismo indica, ¿no? Dice, estad sobrios, porque el diablo como león rugiente anda a quien devorar. Entonces, en todas estas situaciones, hermano, nosotros debemos siempre confiar en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Jeremías, no me acuerdo el capítulo 17, pero el versículo no. Dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jesucristo, Jehová. Ahí en el mismo capítulo indica, ¿no? Dichoso el varón que confía en Dios. El mismo capítulo también habla de del corazón salen todas las cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre perseverar en nuestro Señor Jesucristo. He leído en el libro de Pastor Osho Park, ¿tú quién eres que me arrastra? ¿No? Son parábolas que el Pastor Osho Park lo ha utilizado bastante para predicar a nivel cosmopolita, mundial. Se trata de una ranita que cayó en una fosa bastante profunda. Y las otras ranas que se quedaron en la cima, en la superficie, se reían. ¿Por qué? Porque la ranita no podía salir de esa fosa. Entonces la ranita perseveraba y hacía esfuerzos para poder salir, pero no podía. Y las otras ranas que estaban en la superficie se reían, pensaban de que iba a quedarse ahí. Pero la rana que estaba en la fosa, en lo más profundo, perseveró, se esforzó, poco a poco, agarró un pequeño nódulo de tierra y salió a la cima. Esto nos indica, hermanos, que nosotros tenemos que siempre perseverar en la palabra. Les invito el libro de Mateo, del Nuevo Testamento, por favor, capítulo 4. Capítulo 4, del 1 al 5. El libro 4, del 1 al 5, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará acerca de ti. Este capítulo, hermanos y hermanas, nos indica que evidentemente actualmente en el mundo cosmopolita, el mundo está dirigido por Satanás, ¿no? Porque casi la mayor parte de la gente cree y se dedica a buscar las cosas de este mundo. Pero en este capítulo nos indica de que nosotros tenemos que ser bastante fuertes para no ser tentados por Satanás, sino ser bastante fuertes, fortalecidos con la palabra, porque la palabra es lo que a nuestro Señor Jesucristo ha manifestado a todos sus discípulos. Con esto quiero
indicar a los hermanos de que cada uno de nosotros tenemos todos los días esa tentación, pero en la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Tenemos que ser bastante fuertes y siempre apoyarnos en la palabra y en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo soy miembro del grupo voluntarios, del grupo Auspicio, para el campamento mundial que se va a realizar el próximo año en Sucre. Yo conozco bastante Sucre porque yo viví 5 años allá, hermanos. Estoy esperando la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para colaborar con el grupo Auspicio y el grupo de voluntarios para elaborar el plan de actividades que se va a realizar en Sucre. Para eso estamos dispuestos, con el corazón bastante abierto, y Dios nos va a dar bastante sabiduría y conocimiento para poder realizar, elaborar un buen programa que se va a transmitir a nivel mundial, hermano. Muchas gracias, ese es mi testimonio, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Muchas gracias, hermano. Así hemos escuchado testimonio del hermano. Ahora también, antes de escuchar la palabra de Dios por medio del pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra, vamos a invitar al grupo Canto Esperanza. Ellos van a interpretar 2 canciones. Número 1, Mi Refugio. Número 2, Vida Nueva. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al grupo Canto Esperanza. alabar, oh Dios.
porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, los pensamientos y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Quiero en ti yo vivir, en tus manos está mi existir. Creo en ti, solo en ti, que tu amor se refleje en mí. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor. Angosto es el camino a la salvación. Hermanos, muy buenos días. Para el grupo Canto de Esperanza es un honor poder alabar el santo nombre de nuestro Dios. Muy pronto los jóvenes tomarán la posta. Nosotros ya asumiremos otro lugar. Los jóvenes continuarán. Y por favor, va a haber un casting para poder formar el grupo Canto de Esperanza Juvenil. Aquí veo a un hermano que hace mucho tiempo dejó la iglesia, pero volvió. Y Dios es muy bueno. Sí, Dios es muy bueno. Tengan la esperanza siempre en su corazón de que Dios jamás nos dejará. Dios estará siempre en cada momento, aunque vengan situaciones, aunque vengan
problemas. Para Dios no es ninguna dificultad el poder superar todo. De Dios es todo. Las riquezas, todo es de Dios. Por eso Él es nuestro Padre. En Él confiaremos y en Él estaremos por siempre. Camino angosto.
Sí, muchas gracias. Hemos escuchado Grupo Canto de Esperanza. Nosotros cada domingo, así los hermanos están preparando, ¿no? Para que nosotros también, nuestro corazón, podamos recibir la palabra de Dios con un corazón abierto. ¿Cómo se encuentran ustedes? Escuchando canción de los hermanos, ¿su corazón está aflojando poco a poco? Sí, porque bien duro viene, ¿no? Entonces, pero escuchando canción, antes de escuchar la palabra ya empieza a aflojar. Solo mi hija Ruth se quedó dormido ya. Creo que Satanás le dijo, duérmete, duérmete. No te prepares, no, que no entre la palabra así. Yo creo que le habló, ¿no? Por eso quedó medio, ya en medio sueño. Nosotros de lunes a viernes, como así, no, hasta sábado, no creo que no escuchamos canción, ¿no? Pero domingo escuchando así, feliz, ¿no? Bueno, también a los hermanos que todavía no llegaron, mejor que llegue más temprano. Llegando más temprano, puede escuchar canciones, también testimonio, todo. Pero Dios tanto nos ama y también Dios quiere trabajar fuertemente en nuestro corazón. Mientras que somos jóvenes, podemos conquistar Bolivia. Sí, sí, porque siendo anciano ya o abuelo ya no vamos a poder. Pero mientras que tenemos vida, fuerza, todo podemos dar, aún más allá de nuestras propias fuerzas. Pero feliz después nos vamos a ir al cielo. Sí, ahora vamos a invitar coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar, número 1, Señor de amor, número 2, Más cerca, oh Dios de ti. Ellos tienen un pedido especial a cada uno de ustedes. Ellos van a proyectar el himno que van a cantar. Todos juntos vamos a cantar. Amén. Muy bien, entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso.
Dios así ha permitido, ¿no? Diferentes presentaciones. También hemos escuchado testimonio de los hermanos y ahora también vamos a ver, ¿no? El video. Hay dos videos que vamos a ver. Los videos. Número 1 es culto al aire libre de niños en Piripipí de la Iglesia Misión Buenas Nuevas y Generación de Fuego. Y número 2, el resumen del campamento de casados en Caranavi. Todos los hermanos casados que fueron a Caranavi, ¿no? Creo que solo yo no fui, pero todos se fueron. Creo que Satanás me decía que no vaya, por eso parece que me quedé. Pero muy pronto estaremos en diferentes actividades y también así vamos a ver. Sí, hermano, vamos a ver el video. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces del mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo con mi corazón, cantarlo. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Jesús mi amigo fiel, con él yo cantaré, a él yo alabaré. Siguen a sola aquí. Vamos, mira, sigue ahí, sigue. Vamos, mira. Vamos, sigue. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Niño, ¿quién vive?
presentaciones y también ahora, sobre todo, vamos a escuchar la palabra de Dios para que nuestro corazón, recibiendo la palabra de Dios, pueda tener la gran confianza en Dios, sobre todo la fe para poder vivir muy bien. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra. Sí. Aski alwatakipana. Kaine huch'uñay, wawqimasis, k'iski kasanchis. Kaine tasapakuti qawarispa, orashayku puni, allinka lugata kunawanchispaq. Ñapis antisuña, waqniqta. Panayninchis Carmen payqa onqoykun hospitalpi kasan, kunan alliña kashan payqa allin yakusqaña. Hinapis Dios yanapawayku chay wawaspaq ruwanaykupaq manchay wawasqa kusisqa kasarqanku. Chaymanta campamento casados patakallantaq kaymanta casados rirqankichischu mana rinkichisqa qankuna chayta ama llakikuychischu astawan allin kanqa. Chay wasis de tiropaq karanapipis chaypi ruwaymunayku watiqmanta. Kunan paqarinpi qhawarisun qankunaqta kapusunkichischu Bibliaykichis? Hebreos libruta qhawarisun chunka t'aqapi qhawarisun. Hebreos chunka t'aqapi uchillanimanta pacha ñawirisaq. Chunka t'aqapi Hebreos libruta uchillanimanta pacha ñawirisaq wawqimasis. Chunka pusaqniyuq kama ñawirisaq. Tukuychu tarinkichis? Tarinkichis chayqa? Mana Biblia pamunkichayqa kay ñawpaqman qhawarimuychis chaypi proyectasanku. Chay parlante sapakuti qhawarispa manchay hatun Manachu waqladuman churayatinkichis? Chayqa chayta mana qhawachisunkichis kay proyectasanku chayta. Chayta tukurinakis tiyan staffkuna. Diosman oraychis Bibliaykis kananpaq ari. Ñuqaypatapas tiyan Biblia hatun letrayuq. Ñuqapis Bibliata apaykachanipuni. Wakinkunaqa mochilayta qhawarispa oro kasqanta hina qhawarinku llasa kasqanrayku ñuqa Bibliata hina apaykachani. Bibliata apaykachanapuni tiyan celularpipas tiyan aplicaciones chaypi qasillamanta qusunkichis chaypi kallantaq Biblias. Pero astawan allin kasan Biblia rantiqana. Maypipis rantichis chayta maypipis ñawiriyatinchis. Tukuytarinkichis chayqa ñawirisunchis Hebreos chunka t'aqapi uchillanimanta pacha ñawirisaq. Layqa sumaq hamuq imaspaq llantullan, manata hanaq pachapi chayqa kaq imaschu. Chayrayku layqa mana atinchu yupaychaq hamuqkunata chayqan runasta ruwayta. Sapa wata uywa wañuchisqa haywanasta haywaqtinkupis, ahina chayqa sichus haywaqkuna kutillapi llimpuchasqa kankuman karqa, chayqa manaña chay uywa wañuchisqa haywankumanchu karqa. Sonqoy yuyayniypi manaña huchasqa kasqankurayku, kunari kay uywa wañuchisqata haywasqa sapa wata huchamanta yuyarikunkupuni imaraykuchus torospaq chipospaq yawarninkuqa manapuni atinchu runasta huchamanta pampachayta. Chayrayku Cristoqa kay pachaman hamuspa Dios tataman nerqa. Mana uywa wañuchisqata nita haywanasta munarqankichu. Mana chayri ñuqapaq aycha cuerpota wakichipuarqanki. Uywa wañuchisqa qholachinasta huchasrayku haywanastapis mana munarqankichu. Chanta nerqani. Kaypi kashani imaynachus ñuqamanta qillqasqa kashan libropi Diosniy munayniykita ruwaq hamuni nispa. Ñawpaqta paynin.
mana munarqankichu haywanasta ofrendasta uywa wañuchisqa qolachinasta huchayrayku haywanasta ima nispa chayrayku layman hina haywasqa kananku karqa chanta nillarqataq kaypi kashani Diosniy munaynikita ruwanaypaq nispa ahinamanta ñawpaq kaqta tukuchin qhipan kaqta cuentanmanta churananpaq chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku ahinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwanankuta sapa kutita chay hina uywa wañuchisqallan tapuni haywanku manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinkuchu runasta huchamanta limpuchayta Cristori kutillata wiñaypaq haywasaynita huchasnirayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqa chaymanta pacha suyasan enemigosnin chakisnin uraman churasqa kanankukama imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospaq t'akasqa kaqkunata chiqas runasta ruwan chayllamantataq Espíritu Santopis testigo hina willawanchik ñawpaqpi paynin kay p'unchaykuna qhipanta paykunawan kay tratota ruwasaq sonqosninkuman kamachisqasniyta churasaq yuyayninkupita qillqasaq nispa nin Señorqa nillantaq huchasninkumanta saqra ruwasqasninkumantapis manaña uktawan yuyarikusaqchu nispa maypachachus huchas pampachasqa kanku chay pacha manaña uywa wañuchisqa haywana kanchu huchasraykuqa kaykama ñawirisunchis tukuychu ñawirinkichis creychis samapis kaymanta pacha kaypi Espíritu Santo kasan tukuy ima qhawakun kay niqmanta tukuy mata kaypi yachayatinchis pichus uyarisan allinta pichus uyariq hina churakusan pichus ch'awkiyasawanchis tukuy chayta kaypi qhawayatinchis uyan qhawarishllapa yachayatinchis mana ch'awkiyayatiwanchischu kay hermanoqa allin uyarisan ukuti pastor nirqa mana entendenichu imaraykuchus chaypi chukusqaykita imaraykuta mana pastor hina kawaqchu nispa chay kawsayqa manchay k'acha Dios imaynatachus bendicionen quwanchis apaykachawanchis imaraykuta chayllapipuni chukusqa kasankichis nispa imaraykuta mana pastor hina kayta atiwaqchischu pastor kaspa tukuy mata Dios quwanchis mana ñuqa mana chayta entiendayataqchu kankunin ñuqapis wakin kuti chayta qhawani qullqisninkuta qhawaspa wayqisninchipata wakinkuna allin tiyanku wakinkunata faltan pero mana pastor sonqon hina kanchu payqa manchay kusisqa agradecimientowan tiyan ñuqapis pisimanta pisi pastormanta kayta uyarispa atini chayta sintiyta pastor chay sonqowan parlan ñuqa wayna kasaqti ma entiendayatirqanichu tatasniyta qhiqaku kani imaraykutaq tatay hina imaraykutaq mamay hina nispa kuna ñuqapata 15 wawasniy tiyan mana difícil tata kayqa mana atikunchu huch'isitu kanku kanpis ma controlayatinichu ñuqa ñawpata t'ukuriq kani ñuqa wawasniytana kayta ruway nispa paykunaqa ruwaq kanku hina ñuqa t'ukuriq kani mana paykunaqa titreschu kanku mana uyarikunkuchu chantapis phiñachiwanku nitaq ima ruwayatinitaqchu ñuqamanta paykuna lluqsinku nitaq charayku ima ruwayatinichu tata kaspa hina pisita entiendayataq kani tatasniypis ñuqata iwawarqanku qanchis karqayku ñuqa kinsallata uywaspa manchayta ñuqata estresawanku maynanachiwanku ñuqa chayta ukurini sumaqman qhawarini tatasniyta charayku imaynata ñuqaykuta iwawarqayku tatasniyku chayta qhawanikunanqa chay sonqoypi lluqsin astawan wakyasaq tatasniyta nispa graciasta qusaq tatayman mamayman nispa kunanqa tatasniyqa pusaq chunka phisqa watayuqña kanku mana hayk'a watayuq kasqankutapis allin wiyakunichu paykunaqa pusaq phisqa watayuq hinaña kasanku paykunata wakyani manaña contestamuwankuchu
mana yachankuchu paykuna celularta paykachayta allinta charayku wawqishni rantirqanku kanpis pero paykuna mana apaykachayatinkuñachu kuraqña kankuy chay ñawpaqta astawan wayna kasaspa imarayku sunquy mana karqachu paykunata wajianaypaqri kunan paykunata wajiani alchisninpatapis fotos apachini mana qhawankuchu haqayman risllapa paykunawan allin parlariyatini. Kunan ñuqa pesachikuni imaraykuta ñuqa hina tiyarqani tatasniwan nispa charayku qankuna wajiachis askhata tatasnikichista wajiaspa tatasnikichis saqasunqachayqa kunan parlayatinkichis visitankichis chaypis maki funt'ariychis apaychis bananasta mandarinas apapuychis chicharrontapis apapuychis maki funt'ariychis tataykichikman mamaykichispaqman ukuti pastor niwarqayku pintormanta manchay riqsisqa kay pintor kasqanin kay pintor qaniraq wañusaspa saqay munarqanin obrata charayku payqa t'ukurirqa mask'ay qallarirqa chay obrata saqinanpaq pero mana karqachu imapis charayku pay nirqa lluqsisaq waq llaqtaman nispa waq suyuman risaq nispa chanta visitaspa tukuy niqpi mana tariyatirqachu allin kaq dibujuta allin kaq paisajeta pay chayta saqay munarqa hinapi p'unchay matikunchu mana ñuqa saqayatinichu imatapis payqa sayk'urqa chanta parquepi pay chaypi samarisarqa chaypi samasaspa uyanta niqman churaspa chaypi manchay k'acha paisaje karqa usqhayta payqa lapis ninta urquytawan qillqayta qallarirqa chayta pintaspa qhawarispa manchay k'acha ruwarpayasqa manchay kusisqa chay pintor kasarqa chay ruwasqamanta chay dibujunta qhawarispa ima karqa silla banca hatun karqa chaypi pay chukuykuspa ñawpaqta chaypi warmi chukurpayarqa chay warmiqpaq ladunpi qhari chukuykurqa chay qhariq ladunpi warmi chukuykullarqataq chay warmiq ladunpi qhari chukuykullarqataq chayta qhawaspa imata kay nispa chayta ñuqanchis parquepi qhawayatinchis hina chukunkuis unasqa kunanpis mana chukusqa kasankichis kikita kaypi puro qharishlla chukusqa kasanku kaypitaq puro panaykunas ninchis chukusqa kasanku imaraykutaq mana familiaykichiswan chukunkichischu maqanakunkichischu maqanakuspachu cultuman chayamunkichis familiaykichiswan chukunkunaykichis tiyan chaqapunichari ñuqata niwarqa Misión Buenas Nuevaspi milagro kanqa nispa qankuna Misión Buenasman yaykunkichayqa milagro tiyan imanatachus puka qocha kicharikurqay familia yaykuqtin chay puka qocha kicharikun warmis niqman qharistaq niqman milagro kanqa chay hatun puka qocha hina imanachus kicharikun hinata kicharikunqa nispa imaraykutaq mana familia chukunkichis chukusqa chayqa punchari qosay wañuqtin chaypi yanapayta atisunman takarisunman masajearisunman misk'itapis haywarisunman allinta uyarinanpaq palabrata wawasnipis mensajeasanku chayta qhawarispa chay pukllanata qhawarispa internetpi celularnipi chaymanpis parlariyatsuma wawaykunanqa uyari palabrata nispa hinatachu rasun wawqimasis mana ñuqa kaypi milagros qhawaymunanichu khusqa familiaykichiswan chukunaykichis tiyan chaqapunichari khusqa chukunaykichis tiyan familiakama tata mama imarayku kayta palsaniri disculpa waychis hinata payqa chay dibujuta pintarqay ñawpaqta qhawarispa warmita chay mama kasarqa chanta qhari chaypi kasarqa chay qhariq ladunpi kasarqa warmi Zunaqa mana chayta entiendeatirqachu imaraykutaq chay pinturman chay kursisqa kasan chay dibujuqa hinalla kasan mana entiendeyataqchu kanku chay pintortaq nirqa kaypi kay warmita nalganman chay hatun chay ladunpiqa chay qhari hombreman chay hatun chaypi warmi sikiman chay hatun
o qhari chaypi wasan manchay hatullantaq sumaq kayqa nispa. Warmi purillach chukunkuma karqa chaypi makama karqa takanakunkuman karqa mana allinchu kanman karqa. Qankuna chayta qhawaris qhari puralla chukunkuman karqa chaypi wasasninku takanakunkuman karqa. Pero kay dibujuta qhawarillis chaypi warmi qhari. Manchay k'acha kayqa chiqa punchari sumaq kay kaspa hinan. Chay warmiqa sikisapa qharitaq hatun wasayuq. Charayku sumaq churasqa kasan chay k'acha qhawakun nispa. Hina paynirqa imanataqa kuna chayta qhawarinkichis? Chistoso, Kay pinturpaqa chiqa manchay k'acha qhawakurqa. Génesis iskay t'aqapi qhawarispa chaypi lluqsin, qankuna ñawirinkichis chayta? Dios ruwarqa warmita chantaqa Eden huertopi saqirpayarqa chaypi sapanku kasarqanku. Conejustaqa china orqoy iskay ninku saltaykachanku. Chay orqo chinawan kuska kaspa k'achitu qhawakun, y Adán imatas ruwan? Imatas Adán sapan ruwamari? Chayta Dios qhawarqa. Tukuy animales pata tiyan, ch'ullan. Chanta imatas ruwarqa? Payqa qhatiwan nispachu ruwan? Ñawinta wisq'aspa mas q'away hinatachu ruwarqa? Chay animales ukhupi imachus faltasqanta ruwarqa. Urqullaqa mas sapan kayatinchu, china chay ladunpi kanan tiyan. Adanta sapan kasarqa mayanapaynin karqachu, pay dueño karqa kanpis chay huertomanta, tukuy iman karqa. Pero Dios payta qhawarqa mana allin kasqanta pay sapallan kanan. Payman faltarqa tukuy ima karqadan pata, pero paypaq faltarqa chayta Dios qhawarqa. Chanta nirqani imata ruwarqa Dios paypaq yanapayninta ruwasaq nispa. Imanata Dios yanapaqta ruwarqa warmita ruwarqa. Charayku chaymanta pacha paykunaqa iskay kanku. Warminqa Adanpaq wayk'un, chantapis chay tiempopi mana karqachu p'acha q'alalla puriq kanku kunan hina kunani sumay. Warmi imata ruwan wasipi? Pichallanchu, mayllanchu, t'aqsaqllapachu kasan qosanpata imastapis wawasninpata. Yanapan, qosan imata ruwan? Qhari imata ruwan? Llank'an, chanta qullqi apamun, rantin, mikhunata hina apamun. Chaypi iskayninku yanapanakunkuy, pero Génesis iskay t'aqapi yanapanata ruwanay tiyan nispanun. Chay yanapaqqa astawan allin kasan. Imanatataq yanapanqa qusanta wawqimasis? Imanata yanapanqa qusanta? Chay yanapaq imanita munan pichanachu kashan? Qusan wasiman yaykumuqtin wasi llimphitu qhawakun, chaypis yanapaqllataq kasan. Llank'aspari wasiman chayamun wayk'usqaña mikhuyqa, chaypis yanapayallataq kasan. Pero chayqa mana tukuy sunqunta funt'achiyatinchu qusanpata. Mikhuspa wasipis limpu puñuyatin, payqa sumaq samayatin. Pero qusanpaq sunqunpi tukuy imapi warmi yanapayatin. Yanapayatinmanchu mana atinchu tukuy imapi yanapaytaqa. Chayqa punchari hinamanta ma yanapayatinchu. Ñawirispa ñuqanchis entiendeyatinchis imaraykutaq
Qosan imaraykutaq Dios yanapaqta churapurqa Adanpaq yanapaq imanita munan waqmasis Adanpata tukuyma karqa Eden huertopiqa y chay Adanpaq sunqunkusqachu karqa Adanpaq faltarqa Dios chayta funt'achin yanapaqta ruwarqa imanata chayta funt'achin wataqmanta qallarisun animalpata ch'ullan tiyan charayku paykuna kusisqa kanku orqo china pero qhariqa sapan mayma ruwayatinchu payqa dueño kanpis chay Eden huertomanta pero ima faltachan payman paypaq yanapaqnin faltan ari wayk'uyatin limpuchayatin pero mana sunqun funt'achiyatinchu kusisqa kananpaq gracias qunanpaq chayta funt'achin chay yanapaqninqa kaypi wawqimasis kunan paqarin qankuna iglesiaman chayamuspa palabrata uyarispa Diosqa palabranta uyarispa paqarinipi asqa hermanos hamunku cultuta uyariq Diosqa palabranta wawqimas uyarispa palabrata kusisqachu kasunkichis sunquykichis funt'achu kasan funt'anchari sunquykichista chantapis kaymanta hamuytawan Diosqa palabranta uyarispa chanta wasiykichisman kutirinkichis llank'anaykichisman colegioykichisman maynaqpish tiyankichis chayman kutirispa qankunaqa tukuy ima uyarisqaykichista chay yanapasunkichis kallpachasunkichis qankuna hinatachu tiyankichis wasiykichisman kutirispa llank'anaykichisman kutirispa colegioykichisman kutirispa hinatachu tiyankichis imaynatachu uyarinkichis Diosqa palabran hinatachu tiyankichis kutirispa imata qhawankichis situacionkichista chay situación ñawpaqinpi urmankichis mana hasta iglesia más sisaqchu nispa ninkichis imaraykutaq hina qhawankichis domingo upanis kay pani tukuy paqarinipi uyarinkichis y situación kaqtinri watiqmanta kutirinkichis qhipaman mana risaqchu qhasipaq sinus rin iglesiaman nispa ninkichis familiaykichisipis negocioykichispi kan ima situacionpis ima llakipis tiyan familiaykis contrampi compañeroykis contrampi chayta qhawaspa chayta sunquykichis qhawaspa chaypi lluqsillantaq ima lluqsin queja lluqsinchari quejaqa mana allin qhawarisunkichis chayqa ñuqa sunquyta hich'arispa kanpis mana allintachu qhawariwanku mana ñuqa ruwasqa qhawarinchu ima lluqsincharayku sunquykichimanta ñuqapis kikillantataq ñuqa imata ruwaspa allin ima ruwaspa familiayta mana ñuqataqa mana allinta qhawariwanchu chaypi imachu lluqsin ima lluqsin queja lluqsin phiñakuy lluqsin qankuna chay rabiata uyarinkichishchu chay rabiata uyarinkichishchu chay lluqsin palabrata uyarispa kananchu tiyan kaykunas manachu kanan tiyan palabrata uyarispa kayqa mana allinchu mana kananchu tiyan hinapis qhawaspa wasinchispi qhawarispa llank'anachispi qhawarispa colegionchispi qhawarispa mana munanchischu kanpis chay lluqsin sunqunchis sunqunchisman yaykun chanta chay apaykachawanchis phiñakunchis sapanchis saqra yuyaywan purinchis chanta maqanakuspataq maqanakuspa phiñarikuspa chantapis sunqunchis wisq'aspa manaña iglesiaman hamuy munankichischu tukuy chayta qhawarispa qankunapis iglesiaman nispa imaraykutaq mana kawsayniy cambianchu nispa ñuqa uyarini Diospaq palabranta imaraykutaq kawsayniy ima cambianchu kay llakikunas kay sunquy kallampuni charayku qhasipaq risani imataq kay qhasi kasan imataq kay qhasi kasan wawqimasis qankunapis hinata
t'ukurinkichichu. Qankunapis hina t'ukurinkichichari, niyo t'ukurinkichhinata. Qankunapis hina t'ukurinkichis ñuqapis hina t'ukurini. Ñuqapis salvos kanchis wawqis. Imaraykuta sunquyukhupi tiyan kay phiñakuy, celos, quejas. Palabrata uyarispa mana chay kananchu karqa sunquypi. Servicianay karqa, wawqi masiso parlarisanay karqa. Imaraykuta sunquypi chay lluqsin. Chay enemiguyta qhawarispa payqa mana allitachu parlapayawan. Ñuqa vecinuyta hina pay kachanay tiyan. Pero payta munakunayta ima lluqsin. Uyanta qhawarispa mitharpay munani. Mana chayta ruwanaychu tiyan. Imaraykuta chay lluqsin ri. Sunqunchis ukhupipis chayta pasaspa ashka tiempo pasaqtin hina decepcionakunchis qhasipa kayqa kasan. Qhasipa kayman hamunchis, qhasipa iglesia qhatisanchis. Mana sino ñuqa atinichu kayta ruwayta, ma cambiay atinichu, matikunchu, hinata ninchis. Ñuqapis ashka kutita hina t'ukurirqani. Kayqa matikunchu, matinichu. Pero ñawirispa palabrata, Diospa palabranta uyarispa, ñawirispa, kayqa ujinata kasan waqmas. Kuna ñawirinchis Hebreos chunka t'aqapi, chiqapunichari. Nirachami yaykusaspa, kunan qhawarisun, Romanos libro qhawarisun. Romanos libro ta pusaq t'aqa qhawarisun. Romanos libro qhawarisun pusaq t'aqapi zak'inimanta pacha ñawirisun. Tukuychu tarinkichis waqmasis ñawirisun. Kaynapi k'ispi kasanchis kanpis mana oxígeno kanchu. Charayku ashka wawqinkus tukuy samaspa oxígeno faltan kaypiqa. Puñuy atisunkichis. Puñuy atisunkichayqa rakhu p'achaykichista urqukuychis. Pichus abrigakushan q'uñirispa puñuyatin puñunqa. Wakinkuna puñusanku pichus ladunpi kashan chay takari yanaparichis. Imanata yanapankis qankuna? Takarpayaychis, mala q'aynisaykichis takarichis uchikanta. Tanqarispa lich'arichichis. Chaypapis yachaynikichis kantiyan. Wakinkunata mana dispali yachayninkachimanta laq'arpayan. Qan supay puñusanki nispanin. Supay chukani nispa hinata sayarima maqanakuwasima kanpsi. Chaypapis yachay Diospa yachaynita tarinaykichis tiyan. Tukuy kaypi t'aqi kuna Romanos pusaq t'aqanip uchillayninpanta pacha ñawirisun. Kunanqa mana ima huchaypis kanchu Cristo Jesuspi kaqkunapaq. Cristo Jesuspi creqti kawsayta qoq espíritu leynin kacharichiwan huchaq leyninmanta wañumantawan. Kaypi ma ima suyay kanchu. Jesusllapi suyayninchis tiyan. Jesusman yaykunchis chayqa. Jesuswan kaspa imanita munankay? Ñuqanchis hap'inchis. Jesucristuta arinispa, Jesucristo ruwasqanta hap'ispa. Huchasninchisrayku Jesucristopi mana condenación kanñachu. Hina kaypi qillqasqa kasan. Iskay t'aqapi. Cristo Jesuspi creqti kawsayta qoq espíritu leynin kacharichiwan huchaq leyninmanta wañuymantawan. Iskay leskan kampis kay kawsaypi espíritu kawsaynin y ujninkaqta hucha wañuypaq. Espíritu kawsaynin ka iskay chillanipi ñawirispa Cristo Jesuspi creqti kawsayta qoq espíritu leynin kacharichiwan. Jesuspi kasan. Cristo Jesuspi kasan. Jesuspi lluqsillampuni, Jesuspi lluqsillampuni.
15 chillenpi imatachis Moisés parlenin mana ruwaita aterqachu runaq aychan pisi kallpayuq kasqanrayku chaytaqa Diosmin ruwarqa Diosqa churinta kachamurqa huchalikuq runaman rikch'akuqta huchayrayku wañunanpaq ahinamanta chay huchata aychanpi juzgarqa laypaq chiqan kasqan ñuqanchikpaq hunt'akunanpaq 15 chillayninpi ñawirispa mana Moisespaq leynin aterqachu hunt'ayta nin aychan mana chay ruway atisqanrayku imata kaypi mana atikunchu ñuqanchispaq wawqimasis tukuy ñuqanchispaq mana Diospaq leyninman hina ruway atinchichu kunan paqarin qankuna puñusankichis puñushallankichis punichu puñushallankichis puni wakinkunaqa laduykichis khusqa puñusankichis charayku mayanapasankichischu puñushan ladunpi kaqpi imarayku mayanapanchu wakinkuna ninku pastor ñuqa lich'archimunachu pay phiñakun charayku ñuqa palabrata uyarisallani nispa chay iskaynin waynas kikillan kanku uknin kaq puñusan uknin kaqtaq phiñarispa qhawasan imata rusan imaraykutaq ma uyarinchu palabrata uyarisankanpis payqa kikillanta kanku imaraykutaq imaynamanta Diospaq palabra yaykumari astawan allin yanapana kasan imanta yanapawachis Diospaq sunqunwan yanapaychis lich'arichisaq nispa tanqarispa takasaqchu nispa tata Dios yanapaway nispa Diosmanta mañakuspa yanapaychis chanta yanaparispa payqa lich'arinqa Diosman graciasta quspa kay runaqa puñuq t'asan ladunpi takarispa imarayku takawanki uyari palabrata qanlla uyari nispa mana allin ch'isi puñunichu sut'ani nispa ama turiyawaychu nispa hina phiñakunchayqa puñulla entonces nispa nirpaychis chay wawqiqa hawapipis ma atinchu chay ladunpi kasan mana atinchu yanapayta imata kay ukhupi imata ruway mana lich'ariyatinchu mana yanapachikuyatinchu hawapi imaynatataq kaman ni estudiupi ni llank'ananpi atinchu ruyta charayku Dios saqisunkichis tukuymata charayku qankunaqa oraspa Diospa sunqunta hap'ispa tukuymata alliyachinkichis qhawaychis Dios kaypi yanapawan hawapi estudiashay Dios yanapawanqa chay negocio matikunchu chaypipis Dios yanapawanqa kay runa hina tukuymata allin atinqa ruwayta chanta Dios hina kicharin Dios llank'an huch'uy imapi mana atinchu kay runaqa mana hawapi ima ruway atinchu chayqa punchari wawqimasis rasoni kanchu manachu punchallanku punchu kaypi qhawarisunkuna mana kunanpipis puñusanchu allin kasan qankuna tukuyma ruway atinkichis hina ruwanki chayqa tukuyma ruway atinkichis chayqa punchari kay 15 kaypi Moisespaq leyninpi mana ruwayta atirqankuchu imaraykutaq Diospaq munaynita mana ruway atinchu imaraykutaq kayta ma hunt'ay atinchu kunan paqarinpi qankuna ukhumanta pita t'ukurisan qankuna munankichis ruwayta qankuna Diospaq leynin hunt'ay atinkichischu wawqimasis qankuna Diosta sirbiy atinkichischu qankuna yanapay atinkichischu Diosta llullas qankuna kankichis hatun llullas kankichis mana nisankichis qankuna imata ruwankichis qankuna imata ruwankichis kunan kaypi nin Diospaq palabra niqta mana atikurqachu nin leypaqqa kayqa mana sumaq nisqachu kasa Diosqa sentenciata ñuqun qankuna mana atinkichis ruwayta qankuna mana hunt'ay atinkichischu chay kamachinasta Diospaq munayninta ma hunt'ay atinkichichu matikunchu imaniyta munan qankunaqa mas sirbiy atinkichichu qankunaqa Diospaq munayninta ma atinkichichu ruwayta chayta kaypi parlasan leypaqqa ma atikurqachu nin pisimanta pisi ñawirispa
maymantachus manja kallpayuq karqa aychanaqta munanchis campis ñuqanchis sirvita Diosman munanchis funt'ayta kamachinasnita hinapis Diospa palabranqa chanta munayninchis aychanchis iskay ukhupi maqanakunku temprano risaq iglesiaman nispa chunka phanikultuqa munankichis chayamuyta pero kay cuerpopis imata munan uchkitantawan puñurisaq nispa kunan kay tiempopi mana gasolina kanchu mana askha transporte kanchu charayku hina justificakusaq charayku tardillas risaq nispa hina aychaykichis nisasunkichis tia munaynin chay iskaymanta mayqanta astawan kallpawan kasan mayqanta niwanchis kaypi qhawarisunchis laypaq mana atikuqchu chayqa mana funt'akuyatinchu mana Diosta sirviyatinchichu mana yanapayatinchichu qankuna ma hayk'atinkichichu Diosta yanapayta kaypi chayta parlasunchis imarayku niwanchis kaypi aychanchis pisi kallpayuq kasqanrayku chayrayku kay aychayrayku chay aychaq munaynirayku Diospa palabranta mana funt'ayatinchichu hinachu kasan wawqimasis kunan paqarin uyarispa Bibliapi hina nisan kanpis ñuqa sirvisaq ñuqa yanapasaq ñuqaqa apoyasaq hinatachus t'ukurisankichis kanpis sunquykichis ukhupi chayqa manachu allin kasan mana chayqa mana allinchu k'acha kaspa hinan ñuqa munani sirvita chayqa allin kasan pero Bibliapi imata niwanchis wawqimasis mana atikunchu mana atikunchu parlaspaqa chay munayninchis kanso k'acha sunquyuq kananpas risaq iglesiaman sirvisaq iglesiapi apoyasaq iglesiapi pero qankunapaq kayqa matikunchu chayta parlasawanchis kunan paqarin uyarispa qankunaqa mayma ruwasaqchu nispa hinatachus t'ukurisankichis kanpis uyarispa kunan paqarin imatataq ñuqa yanapay munaniri qankunapis allinta uyarispa chaypi Dios yanapasunqachis ñuqanchis necesitanchis qankunapis uyarinaykichis kay tatiya t'ukurispa mana ñuqa sumaq kayta niyta atikichischu charay qankuna allin uyarinaykichis tiyan allin uyarispa Dios qankunaman gracianta qosunqachiq charaypi kaypi qhawarisun imatachus Moisespaq leynin mana ruwayta atirqachu runaq aychanpisi kallpayuq kasqarayku chaytaqa Diosmin ruwarqa Diosqa churinta kachamurqa huchalikuq runaman rikch'akuqta hucharayku wañunanpaq ahinamanta chay huchata aychanpi juzgarqa leypaq chiqan kasqan ñuqanchikpi hunt'akunanpaq mana atikurqachu chiqan kawsayta apaykachayqa ñuqanchis matirqanchischu ari k'acha kawsayta apaykachay ñuqanchis ni chaytapis atirqanchischu wakinkuna munanku kanpis paykuna ruway munanku pero mayqanta kaypi kasan llank'ani mana atikunchu hina payqa parlasan charayku tukuychu t'ukurinanku tiyan tukuychu fracasananku tiyan tukuychu saqrimasas ruwananku tiyan kaypi ñawirispa chaypi parlasan mana atikunchu charayku kachamurqa pita kachamurqa churin Cristota kachamurqa Jesucristoman kachamurqa ñuqanchis mana ruwayatinchikchu charayku Jesucristoman kachamuspa Jesucristo funt'an charayku Jesucristo ruwarqa tukuymanta allimanta mana condenación nima Romanos pusaq t'aqanipi chayta parlasawanchis wakin kuti kay evangeliota compartispa wakin runasqa congreganku iglesiapi paykuna sumaq creenku Diospi chanta paykunata waturinku paykuna chanta watuykachawanchis paykuna cristianos kaspa ñuqa munani funt'ayta Diospa kamachinita munani yanapayta runa masnita allin sirvi munani runasta familiayta
Pero atinkuchu paykuna futayta mana atinkuchu nin pantanku nin imanata runayku tiyanispa mana ñuqa pantay munanichu kanpis pantani nisanku. Pantallasaqpuni chayqa imata ruwanqanku manaña qhipanta fallasaqchu nispa nisanku qhipanta allin ruwasaq nispa nisanku hina paykuna wataqman allin ruway munasanku. Pero Bibliata ñawirispa ruwayta munaychis kanpis atinkichis futayta q'alata mana atikunchu charayku chayta parlasawanchis kay Bibliapi. Wakinkuna chanta watullawankutaq wakinkuna chay munaykunas qhatikachallanpuni imanatachus Bibliapi parlanchis chanta wakinkuna watuwanku chay samakuna p'unchaykunamanta qankuna uyarinki chaytay ima p'unchayta kasanchis samana p'unchay viernes tardeykuypi sábado p'unchaykama chaypi sábado piqa samankuy chayqa punchari waqamasis kay ley nesta Dios qurqa funt'akunan tiyan chay samana p'unchay funt'akunan tiyan charayku chay p'unchay mana llank'araykichis tiran sábado llank'aspa chaypi p'akinña chay Diospa kamachiranta charayku wakin iglesiasqa funt'asanku sábados paykuna samanku sábado p'unchay paykuna samasanku chayqa punchari waqamasis charayku ñuqata watuwanku pastor Diospa palabra niqta Diospa ley ninqa funt'akunan tiyan chay samana p'unchaywan imaraykuta qan cultuta ruwanki domingo nispina watuykachawanku imaraykuta cultu ruwanchis domingos hermanos wakinkuna watunkuchu manachu imaraykuta domingo cultu ruwanchis sábado pi tiempo ikis kanchu sábado culto ruwananchipaq mana tiempo kanchu domingo astawan tiempo tiyan domingo tukuy p'unchayninchis samanchis chaypi tiempo tiyan chayrayku astawan allin domingo p'unchay iglesiapi tantakunanchis charayku domingo ñuqanchis tantakunchis wakinkuna hinallapuni kasanku funt'ana chayta watikanchuku imaraykutaq mas sábado ruwankuchu nispa nisanku mas k'arisunchis Bibliapi Efesios libruta mas k'arisun Colosenses libruta mas k'arisun iskay t'aqapi Colosenses libruta qhawarisun iskay t'aqapi Colosenses libruta iskay t'aqapi qhawarisun 15 chihyaninpi q'oñirisan ventana kicharichis punkus kicharichis waqemasis 15 chihyanin ñawirisunchis waqemasis paypiqa pakasqa kashan Diosqa may hatun qankunapis huchapi wañusqa kaspa aychaykichikpi mana circuncidasqa kasaqtiykichik Diosqa qankunata Cristuwan khusqa kawsarichimusurqachik tukuy huchasniykichikta pampachaspa kaypi nin tukuy huchasninchista pampachasqanta hinachu Bibliaykichispipas qillqasqa kasan hermanos ima huchasta pampachan tukuy huchasta nin pero nishallankupuni wakinkunaqa pasasqa tiempomta kaymanta ñawpaq mari pitaq kayta ruwanan tiyan ñuqanchis pero kaypi imana qillqasqa kasan ima huchas kaypi pampachasqa kasan wawqimasis ñawpaqllamantachu hinachu qillqasqa kasan nichu kayta perdonayatin imaynata pampachan tukuy huchasninchista pampachasqa hina kaypi qillqasqa kasan chunkata wayuchishayninta imachus contranchikpi qillqasqa karqa chayta p'akisqanchik kamachisqanta ima Diosqa Cristo cruzninman ch'aqataykuspa chinkasqata chinkachirqa
Ima decreto kaypi kasan imamanta palasan. Ñuqanchis contra chispi makasan. Kan suwarqanki. Kanqa chay samana p'unchaypi llank'arqanki. Chayta ñuqanchis huchachawanchis. Kanqa chay ley Diospaq leyninta mana funt'arqankichu. Diospaq kamachisqanta ma funt'ankichu. Charayku kan wañunayki tiyan asut'isqa kanayki tiyan nispa. Pero tukuy chayta chuqaspa imachis contranchikpi qillqasqa karqa chayta p'akisqanchik kamachisqanta ima. Diosqa Cristo cruzniman ch'aqataykuspa chinkasqata chinkachirqa. Chayqa nimachis qanqa huchaqa nimachis mana kayta allin ruwankichu, qanqa llullakanki, suwarqanki, kayta ruwarqanki nispa. Chay llaqtata chay decretota Diospaq leyninqa chayta p'akin. Tukuy runas chayta hap'ispa imayna paykuna kasanku? Huchayuq kasanku. Huchasapa kani. Mana kallpay kanchu aychapi ima ruayatinichu. Mana Diospaq munayninta ruayatinichu nitaq sirviyatinichu Diosta. Hinata condenakusanchis wakinkuna. Pero Señor Jesucristo cruzninnekta chayta p'akin. Amén wawqimasis. Kaypi hinanisawanchis. Mana huchasnillanchistachu pampachan. Mana chayqa chay akta karqa chay decreto karqa Dios chaytapis p'akin. Chaqapunichari. Señor Jesucristo cruzninnekta mana pampachallanchu llumpachallanchu huchasninchista. Mana chayqa chayta p'akin chay decretota chayta kaypi nisawanchis. Pitaq ñuqanchista huchachawasunman? Pitaq huchachayta atiwasunman? Ni pipis. Ari. Pero wakin kuti uyarispa waqemasista, wakin sunas uyarispa condenación yaykun. Mana kanqa kayta funt'atarqankichu reposo p'unchayta, kanqa ma funt'atinkichu Diospaq leyninta, hina ruwanayki tiyan, kuchita animalta ma mikhunaykichu tiyan nispa, wakallata mikhunayki tiyan nispa, limpuchay animalqa nispa hinata huchachakusanku. Uyarinkichu qankuna chayta waqemasis? Tukuy chayta kaypi Jesús p'akin. Señor Jesucristo cruzninpi tukuy chay p'akikun. Chay decretota chay actasta p'akispa. Pero mana riqsiqkunari, mana Diospaq palabranta riqsiqkuna paykuna nisanku. Sábado p'unchayta samananchis tiyan funt'ananchis tiyan chay mana chayta mikhunanchis tiyan nispa hinata paykuna maqanakusanku, discutisanku, hinata paykuna t'aqakusanku. Paykuna mana allin yachankuchu Diospaq palabranta. Chaqapunchari? Mana huchasnillanchistachu pampachan cruz Señor Jesucristo cruzninnekta. Chunka pisqayuq chillanin qhawarisun. Cristoqa cruzpi wañuspa atiparqa kamachiqkuna atiniyuqkuna ima chay Sagra Espiritusta tukuypaq rikunanta paykunata p'inqaypi rikurichispa. Amén wawqimasis? Kaypi t'aqakuspanin. Kaypi atiparqanin tukuy kamachiqkuna atiniyuqkuna ima runasta. Kaypi p'inqaypi rikurichirqa tukuy runuspaq chimpampi. Tukuy runas yachananku karqa Jesucristo atininta. Amén wawqimasis. Jesucristo cruzpi wañuspa chaypi pampachan tukuy huchasninchista. Chanta chay decreto chay acta ñawpaq ñuqanchista huchachawaq kanchis qanma kay funt'ankichu mana allin ruwankichu kayta ma allin ruwankichu nispa ma allinchu kayqa nispa ñuqanchis hinata huchachawarqanchis. Pero Señor Jesucristo cruzninnekta tukuy chayta p'akin atipan. Amén wawqimasis. Jesucristo atipaña tukuy chayta. Chantapis p'inqayman churaspa chay runasta. Chunka soqtayuq chillanita ñawirisun kayastawan allin kaq kasan. Chayrayku ama pipis qankunata huchachasunchu. Mikhunamanta, ujianamanta, chayri, wata fiestamanta, killa fiestamanta, samarikuna p'unchaykunamanta ima. Kaypi nin, mana pipis qankunata huchachasunkichmañachu. Imaynapitaq?
kaypi Dios parlaynipi mana allinchu kay mikhuna allin mikhuy kayta mikhuyatinki kayta mana mikhuyatinkichu nispa charayku ñawpata maqanakuchu kanchis manachu maqanakuchu kanchis manachu maqanakuq kanchis chanta ujianasmanta kayta tomanayki tiyan kayta mana nispa chantapis nillantaq chayrayku ama pipis qankunata huchachachunchu mikhunamanta ujianamanta chayri wata fiestamanta killa fiestamanta samarikuna p'unchaykunamanta ima kaypi samarikuna p'unchaypis lluqsillantaq chayta funt'ana mana funt'ana allin ruwana malin ruwana chaypis lluqsillantaq mana pipis chaymirayku huchachasunqañachu chunka qanchis niyuqpi chay imasqa hamuq imaspaq llantullan chayqamanta maychus chayri Cristomin tukuy kay manta parlasa allin ruwan ma allin ruwanchu nispa chayqa llantulla nin llantu yachankichis qankuna riqsinkichis llantuta ñuqa kaypi sayasqa kasani kay qhipaypi llantu kasan tukuy kaykuna parlasan chayqa kay mikhuna ujiana chay fiesta p'unchaykuna killa p'unchaykuna samana p'unchaykuna tukuy chayqa llantulla karqa mana llantuy manataq llantuqa mana kanchuy chayqa kaq kasan Cristo cuerpon pero runas maqanakusanku chaypi kayta allin ruwan ma allin ruwanchu kayta ma funt'anchu nispa imata paykuna parlasankuri llantumanta qasilla paykuna parlasanku mana chayqa allinchu kasan mana chayqa chiqa kaqchu kasan imata paykuna parlasankuri chayqa kaqqa kasan Jesucristo aychan Jesucristo cuerpon hermanos iglesiapipis kikillantataq hermanos qankuna hamunkichis iglesiaman hamunkichis wakin wawqimas hamunkuchu iglesiaman mana hamuspa qankuna mayta iglesia qhawankichis wawqimas iglesiaman hamunku k'acha hermano espiritual paykunaqa iglesia qayllalla kasanku hina tukurinkichis mana hamuqkunari imanata qhawakunku paykuna aychaman k'asqasqa tukuy munayniyuq funt'a iglesiamanta t'aqasqa hina qhawakunkichis wawqimas hinatacha qhawakunkichis wawqimasis chayqa punchari imata kaypi nisawanchis kikillantataq wawqimasis chay samana p'unchayta funt'ankis chayraykuchu paykuna espirituales kanku mana funt'anku chayraykuchu paykuna huchasapas kanku tukuy chayta parlaspakunaqa chayqa llantulla kashan imanita munan chay kaypi riqsinanchis tiyan chayqa kaqta yachananchis tiyan chayqa kaqta imaraykutaq Dios chay kamachinata qurqa imaraykuta Dios saqirqa chaykunata yachaspa riqsispa allinta payqa Diospa munayninta Diospa hatininta yachaspa chaypi chayqa kaqta qhawarisun chantapis tukuyma alliyakunqanin tukuyma alliyanqanin chanta yaykursun Hebreos chunka t'aqapi yaykusunchis kunan paqarin chayta ñawirinchis uqchishayninta layqa sumaq hamuq imaspaq llantullan manata hanaq pachapi chayqa kaq imachu chayrayku layqa mana atinchu yupaychay hamuqkunata chayqan runasta ruwayta sapa wata uywa wañuchisqa haywanasta haywaqtinkupis kay Hebreos chunka t'aqapi parashallantaq Colosensespi hina layqa laypata imatiyan llantu ley Dios quwanchis chay laypata llantun kallanta chayqa punchari chay llantu imanita munan tukuy imana funt'ana kayta mas runaykichu tiyan chayqa llantulla kasan
kaypi chaqakaq kasan mayqanta chaqakaq kaypi kasan iskay chiqllayninpinin ajina chayqa sichus haywaqkuna kutillapi llimpuchasqa kankuman karqa chayqa manaña chay uywa wañuchisqata haywankumanchu karqa sonqoq yuyayninpi manaña huchasqa kasqankurayku kinsa chiqllayninpi kunari kay uywa wañuchisqata haywasqa sapa wata huchamanta yuyarikunkupuni imaraykuchus chotorospaq chivospaq yawarninkuqa manapuni atinchu runaspaq huchanta pampachayta imata kaypi parlasawanchis ñuqanchis mana atinchischu huchamanta kacharichikuytaqa ni limpuchay atinchichu ñawpaqtimantachis ovejata wañuchispa huchachakuspa animalta apaqkanku makinkuta umanpataman churaykuspa chayta ñak'arparispa hinamanta huchasninkuta pichakanku pero tukuy huchasta mana chayqa pichayatinchu chayta kaypi parlasawanchis mana atikunchu ñuqanchis wanchis kanpis munanchis hunt'ayta pero mana atikunchu chayta kaypi nisawanchis Pisqa chiqllayninpi qhawarisun chayrayku Cristoqa kay pachaman hamuspa Dios tataman nerqa mana uywa wañuchisqata nita haywanasta munarqankichu mana chayri ñuqapaq aycha cuerpota wakichipuarqanki mana hinamanta huchasta limpuchayatirqachu charayku Diosqa wakichirqa imata wakichirqa Dios cuerpota nin hinata nisawanchis kaypi kay chaqakaqta parlasan ley patementachu llantuntiyanki killantata kay parlasanchis suqta chiqllayninpi nin uywa wañuchisqa qolachinasta huchayrayku haywanastapis mana munarqankichu ñuqanchis wanchis kanpis chayta Dios munanchu manachu mana Dios chayta munanchu qanchis chiqllayninta qhawarillasunta chanta nirqani kaypi kashani imaynachus ñuqamanta qillqasqa kashan libropi Diosni munayniykita ruwaq hamuni nispa kaypi Jesus nisan Diosni munayniykita ruwaq hamuni nispa pita Diospaq munaynita funt'an qankuna funt'ayatinkichichu kaypi qillqasqa kasan pita Diospaq munaynita funt'ayatinri nichu entiendenkichis wataqmanta ñawirisun entiendenaykichis kama ñawirisun chanta nirqani kaypi kashani imaynachus ñuqamanta qillqasqa kashani libropi Diosni munayniykita ruwaq hamuni nispa pita Diospaq munaynita ruwan qankunachus funt'atinkichis ashkhas pantasanku kaypi ñuqanchis funt'ay munasanchis Diospaq munayninta Diospaq pensioninta munasanchis funt'ayta qusaypaq warmipaq munaynita funt'ay munasanchis wawasninchispaq munaynin funt'ay munasanchis ñuqanchis way munanchis chayqa mana atikunchu wawqa maskaytaqa pantan chayamun desesperación sonqonchisman charayku chaypi kuraqnimanta qhipakunku hinapis supayqa ch'awkillasunkichispuni qan warmiykiq munaynita funt'ayatinki qan wawaynikichispaq munaynin funt'ayatinkichis hinata supayqa tanqawanchis munanchis funt'ayta munanchis ruwayta pero kaypi niwanchis ñuqa hamunini pita hamun Jesucristo pita Diospaq munayninta ruwan Jesucristo ruwan Jesus muna atin funt'ayta Jesus atin ruwayta imaraykutaq askha cristianuskuna p'unchaypi congregasanku iglesiaman phiñasqa kasanku quejakuspa murmurasanku yachanku payhina tiyananku imarayku paykuna ñak'arisanku cristianos Diospaq palabranta riqsispa paykuna ñak'ariypi tiyasanku paykuna munasanku funt'ayta qusay warmi nispa paykuna funt'ay munanku Diospaq munayninta tukuy pantanqanku tukuy ñak'arinqankuni charayku Dios kachamurqa Jesucristota charayku Jesucristo nin ñuqa hamuni nispa qankuna matinkichichu fracasankichis matinkichu chayta entiende atinkichichu wawqimasis entiende atinkichichu
Chanta Jesús funtan Dios pag munayninta. Kanchi chillanita chanta nerkani kaypi kasani imaynachus ñuqamanta qillqasqa kasyan libropi. Dios ni munaynikita ruwaq hamuni nispa. Tukuy kaypi qillqasqa kasan. Kayta alli ruway, kayta qayma ruwaychu, kay allin kasan, kay mana allinchu. Charaykuchu kay libro qillqasqa hinatachu Bibliapi nisawanchis, mana hinatachu nisawanchis. Qillqasqa kasan ñuqamanta nin Jesusqa. Jesucristumanta qillqasqa kasan. Chayta yachanaykis tiyan allinta. Jesucristo ima suqwan hamurqa? Payqa hamun. Qankuna charayku Jesucristo riqsinaykis tiyan. Pusaq chishayninpi. Ñawpaqta paynin. Mana munarqankichu haywanasta, ofrendasta, uywa wañuchisqa qolachinasta. Huchayrayku haywanasta imanispa. Chaykunaqa leyman hina haywasqa kananku karqa. Mana munarqachu haywanasta, ofrendasta, uywa wañuchisqa qolachinasta. Dios munarqachu kayta manachu. Imaraykutaq pay munarqachu? Imaraykutaq pay ma munarqachu? Imarayku Dios ma munarqachu, imarayku kaypi nisawanchis kayta? Nita munarqachu nin. Mana atikunchu chay haywanasqa, pero hinata wakin ruwayta munasallankupuni hermanos. Kunan paqarin predikaypi watamanta nisarinipuni. Ñuqanchis atinchichu hunt'ayta kayta manachu? Mana atinchichu hunt'ayta. Imaraykuta chay chikata Bibliapi nisallawanchispuni kayta? Runaqa ruway munasa, hunt'ay munasa, atini, ñuqa Diospaq munayninta ruway atini, sirvita atini nispa. Hina runa ruwasanku, pero Dios nisan, mana munanichu chaytaqa nispa. Mana atikunchu qankuna kayta atinkichis hunt'ayta nispa. Charayku kachamuni churi Jesucristota. Chanta pita hunt'an? Diospaq munaynita, Jesucristo hunt'an. Chunka chillayninpi qhawarisun. Qusqa ñawirisun, chunka rak'iyninpi qusqa ñawirisun. Iskay kinsa. Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik. Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Pita hunt'arqa? Tukuy kamachinasta? Diospaq voluntadninta Jesucristo. Imaynata pay hunt'arqa? Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik. Ñuqanchis mana atinchichu ruwayta imatapis. Charayku Jesucristo limpuchawanchis. Ñuqanchis ma atinchichu Diospaq munaynita hunt'ayta. Mana hanaq pachaman ñuqanchis ruwayninchikwan atinchichu chayta. Mana chayqa Jesucristo hamuspa pay hunt'an Diospaq munayninta. Chay munayniman hina Jesucristo hunt'aspa, charayku ñuqanchis santificasqa kanchis. Amén, wawqimasis. Aleluya, ñuqanchis wañunanchis karqa, pero matikurqachu. Hinamanta, Jesucristo wañun ñuqanchirayku hinamanta limpuchawanchis, santificawanchis. Chay munayniman hina ñuqanchis huchamanta limpuchasqa kanchis. Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Kutillata wiñaypaq payqa hunt'an, tukuy imata payqa ruwarqa. Chayqa Diospaq munayniman hina kashan. Señor Jesucristo ruwasqan kasan Diospaq munayniman hina. Charayku ñuqanchis kanchis santificasqa, hermanos. Hermanos, qankuna benditos kankichis. Kay pachapi chay chika runas tiyan. Paykuna munasanku hunt'ayta, munasanku ruwayta Diospaq munayninta. Paykuna ruway munanku, pantanku, fracasanku, matikunchu chayta yachanku kampis, pero paykuna hunt'ay munasallankupuni. Asqa runas hina ruwasanku. Qankuna chay samana p'uchay hunt'anki chay. Qankayta ma hunt'ayatinkichu, hinata ruwasallankupuni, hinata t'ukurisanku. Paykuna t'ukurinku hunt'ayta. Matinichu kampis ruwasa nisanku, hina paykuna ruwarisanku. Chantaqa tukuy ima fracasanqanku. Tukuy sufrenqanku. Chantaqa mana hunt'anchu condenación chayan paykunaman.
huchasapa kani huchasnita pampacha nispa mañakusanku chanta paykuna wañuspa Diospa ñawpaq emasispa ima juiciuta paykunaman qonqa hermanos qanqa sufrirqanki askata qanqa ñak'arinki askata iglesia niqta qanqa ashkha runasman predicanki qanqa ofrendanki ashkha runasman hinatachu ninqa pero hinapis payqa huchasapa ima juiciuta Dios payman qonqa chayta qhawayatinkichis waqmasis paykuna ruanku kampis pero huchasrayku sonqon khupi chay hucha tiyan chayrayku infierno khumasanqa hinata Bibliapi nisawanchis pero kay chunka chiklayninpi nin chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypa ukutillata haywasqa kasqanrayku kayta qankuna creyatinkichichu wawqimasis tukuy creyatinkichichu kayta ari chayta creena tiyan hermanos chunka ukninpi ahinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachu suwasqankuta sapa kutitaq chay hina uywa wañuchisqallatapuni haywanku manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinkuchu runasta huchamanta limpuchayta kikillantapuni Jesucristuta saqespa paykunaqa ñuqanchis paykuna ruway munanku mana hayk'aq atinchischu limpuchakuytaqa mana hayk'aq huchasninchista limpuchay atinchischu chunka iskayniyuq chiklaynin qhawarisun Cristori kutillata wiñaypaq haywayninta churayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyayku korqa kaypi nin Cristori kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykurqa kaypi chaymanta pachas suyasan enemigos nin chakisnin uraman churasqa kankunakama chunkata wayuqpi imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospa t'aqasqa kaqkunata chiqan runasta ruwan chunka pisqayuqpi nin chayllamantataq Espíritu Santopis testigo hina willawanchik ñawpaqpi pay nin kay p'unchaykunapaq qhipanta paykunaman kay tratuta ruwasaq sonqosninkuman chamachisninta churasaq chunka suqtata ñawirsun khusqa kay p'unchaykuna qhipanta paykunawan kay tratuta ruwasaq sonqosninkuman kamachisqasniyta churasaq yuyayninkupita qillqasaq nispa nin Señorqa chaypi nisay qankuna matarqankichis ruwayta hinapis pantankichis hinapis p'akinkichis mafun t'ayatinkichis kunanqa Señor Jesucristo niqta Dios kachamun payta pay funt'an tukuy imata Diospaq munayniyta funt'aspa chantaqa quwanchis kay santificacionta salvos kananchispaq limpos kananchispaq chayta parasawanchis chanta nillantaq kunanqa nin mosoq tratuta ruwasunin kay tratuqa mana ñawpaq hinachu kayta ruwaspa bendicionta hap'inki nispa imaginatachu nisan kay mosoq tratuqa mayqanta kasan wawqimasi kay chunka tawayuqpi parlansi mayqanta kasan kay mosoq kay chunka suqtayuq chiklaynipi nin kay p'unchaykuna qhipanta paykunawan kay tratuta ruwasaq nin sonqosninkuman kamachisqayniyta churasaq yuyayninkupita qillqasaq nispa nin Señorqa mana ñawpaqta hinachu iskay p'alta rumispichu kunan qillqasan ama adulterankichu nispa chantapis tataykita mamaykita hatunchis ama wañuchiychu mana ñawpaqta hinachu rusan kay mosoq tratuqa kashan maypita qillqanpay sonqonchispi qillqasqa kasan chantapis yuyayninchispi churasqa kasan imata qillqanqa yuyayninchispi kunan qhawarisun imatataq yuyayninchispi qillqanqa sonqonchisninpi imata churanqa kay astawan allin kaq kasan kunan chunka qanchis niqpi tukuy khusqa ñawirisun imata qillqanqa imata qillqanpay chunka qanchis niqpi iskay kinsa nillantaq huchasninkumanta saqra ruwasqasninkumantapis manaña uktawan yuyarikusaqchu nispa amén hermanos
qillqarqachu? Imata qillqan? Nisiro allitachu qillqan. Qankuna nichu colegiopi allin uyarinki kayta? Wakinkuna t'ukurispa uyarinku. Qillqanku chantapay uyarinku sumaq qillqarinku. Qankunaqa simikichis ukhullapi parlamusankichis watiqmanta. Imata qillqarqa señorinchis? Allinta qillqanaykis tiqa wawqimasis. Imatataq yuyaynikichis manchurankuna paqarin? Qusqa ñawirisunchis iskay 15. Nillantaq huchasninkumanta saqra ruwasqasninkumantapis manaña uqtawan yuyarikusaqchu nispa. Allintachu qillqarqa? Imataq qillqarqa? Mana uqtawan yuyarikusaqchu. Saqra ruwasqasninkumantapis mana uqtawan yuyarikusaqchu nin. Wakinkuna ma allintachu qillqasanku. Charayku mayuyakunchu huchasninchismanta? Pero huchasapa kani hina qillqasqa kasan. Sunquykichis huchasapa kani nispa. Imata qillqasanku? Watiqmanta funt'anay tiyan, chay samana p'unchayta uqtawan funt'anay tiyan, uqtawan sirvinay tiyan allinta, uqtawan munakunay tiyan runa masiyta nispa. Imata qillqankichis? Qankuna allin nimunkichis nillantaq huchasninkumanta saqra ruwasqasninkumantapis manana uqtawan yarikusaqchu nispa. Jesucristo wañunkanpis limpuchan huchasninchista, pero nisallankupuni wakinkunaqa huchasapa kani, huchaq kani nispa. Watiqmanta ruwanay tiyan haqayta, uqtawan ruwanay tiyan haqayta hunt'anay tiyan nispa. Hinata paykunaqa huchachakuspa kasanku, hinata qillqasanku yuyayninkupi. Pero qankuna sumaqta kutirichimunkichis kunan sumaq qillqanikichis kunan paqarinqa. Charayku watiqmanta palabrata churasun. Uqtawan ñawirisun. Iskay 15. Nillantaq huchasninkumanta saqra ruwasqasninkumantapis manaña uqtawan yuyarikusaqchu nispa. Chay qillqasqa kasan yuyaynikichispi. Uqtawan iskay kutita pachaq kutita chay qillqasqa kanan tiyan yuyaynikichispi. Chayqa sunquykichis maykunqa manaña huchay kanchu. Ñuqaqa maymatapis ruwayatirqanichu huchasni limpuchasqa kananpaq. Pero ñuqa saqrimasta ruwani. Ñuqa mana Diospaq munaynita funt'ay atinichu. Chay qhipakunqa maypi qhipakunqa chay? Sunquykichis ukhupi. Ima qhipakunqa? Jesucristo ruwasqan. Ñuqa matinichu Señor nispa. Ñuqa matinichu munaynikita funt'ayta. Ñuqa mana atinichu hayk'aqpis funt'ayta. Mana chayqa Jesucristo hamun. Ñuqa chay thap'ispa Jesus funt'an. Jesus atin munaynikita funt'ayta. Warmitapis atin, wawasnipis atin munaynikita ruwayta Jesus niqta. Ñuqaqa celularta, chocolatetapas hayway atini wawasniman. Pachaqtapis qullqita tenistapis rantiy atiman. Pero ima ñuqa ruway atinichu Señor nispa. Yanapariway nispa. Qan atinki graciaykita quwayta nispa. Qan kusita warmimanpis atinki qoyta. Ñuqa qullqita atiman haywayta. P'achaytapis hayway atiman. Pero Señor, mana atinichu munaynikita funt'aytaqa. Yanapariway nispa mañakunaykichis tiyan. Qankunaqa ruway atinkichis. Amen wawqimasis, qankuna atinkichis funt'ayta. Charayku askas hermanos hamusanku kanpis iglesiaman palabrata uyarinku. Uk tiempo kusisqa paykuna kasanku. Uk tiempo askas uyayniwan kasanku. Chanta wasinkuman kutirispa, negociankuman kutirinku. Iglesia punkumanta lluqsispa, paykuna llakisqa kasanku watiqmanta, afanasqas kasanku, t'ukurinimpi kasanku, paykuna hina sufrisanku. Imarayku paykuna sufrinku? Paykunaqa munayninkuman hina ruway munanku. Diospaq munayninta paykuna funt'ay munasanku. Kaypi matiniwanchis, atikunchu manachu? Kumuykichis atini nispa nisallankupuni. Atini pastor nispa nisallankupuni. Ari ñuqa atini nisanku.
kunan paqarinpi kayqa yuyaynikichispi qhipakun sunquykichikpi chay qhipakunqa ñuqa atini ruwayta pero kawsayniyta mana kusiypi tiyayatinichu matinichu Jesús atin yanapawayta Jesús k'acha kawsayta qoyta atiwan Señor atin ruwayta hermanos chayta grabanaykichis tiyan hermanos kawsaynikichispi uk milagro kanqa kawsaynikichispi kanqa ima kanqa kawsaynikichispi asqa bendiciones kanqa Uskaq Corintios libruta qhawarisun iskay kaq Corintios libro qhawarisun iskay t'aqapi iskay kaq Corintios chunka iskay niyuq t'aqata qhawarisun ñawirisaq uchilenta chiqamanta ñuqa hatun chakuynayqa mana allinchu chaywanpis kunanqa willasaq Señor mosqoypi hina rikuchiwasqanmanta sutinchawasqanmanta ima chiqamanta ñuqa hatun chakunayqa mana allinchu nin apóstol Pablo manchay bendisisqa kawsayninqa kawsayniypi qawarqa asqa milagrosta pero pay imatanin chiqamanta ñuqa mana hatun chakunayqa allinchu nin ima kawsayta apan apóstol Pablo ñuqa yanapani kayta ruwani ñuqa hina ruwani imagínate mana chayqa payqa uhinamanta nin kawsaynin mana hatun chakuymanchu nispa nin mana atinichu mana atikunchu ñuqaqa aycha chantapis sara munaykunas niyuq kani pero ashkas hermanos salvos kaspa wa kawsayta apaykachanku hinatataq astawan paykuna ruway munasanku hatun chakuyta gloriakuyta mana yachaspa ñuqanchis imaynachus chayqa kaq kasqanchista iskay chishaynipi qhawarillasuntaq Cristopi creek uq runata riqsini pichus chunka tawayuq watas pasaypi apasqa karqa 15 kaq hanaq pachakama mana yachanichu cuerponpichus apasqa kasqanta chayri manachus chaytaqa Dioslla yachan payqa uq runamanta palasan evangelio uqmanta uq runa karqanin payqa kawsarimusqa mana yachanchu ninkaypi pay hanaq pachamanchu risqanta 15 chishlaymi chaywanpis yachani chay runaqa paraíso nisqa chiqaman apasqa kasqanta maypichus mana willay atina palabrasta uyarirqa chayman chaykunata runaqa manapuni atinmanchu parlayta chanta cuerponpichus karqa manachus chayta Dioslla yachan pisqachishanipi chay runamanta hatun chakusaq ñuqa kikimantaqri mana hatun chakusaqchu mana chayqa pisi kallpa kasqaymanta payqa qhawarqa chay paraísuta Dios wakichipusqa chayta entiendetinkichus wawqimasis pisqachishanipi chayrakumatanin chay runamanta hatun chakusaq ñuqa kikinmantari mana hatun chakuymanchu mana chayqa pisi kallpa kasqaymanta chay runaqa kawsarimurqa allinta ruwarqa 15 hanaq pachakama chayarqa payqa glorianapaq hina kasan pero ñuqamantari pisi kallpasqa kasqaymanta ma ima ni atinichu nin kay pisqachiknimi chay runamanta hatun chakusaq ñuqa kikinmantari mana hatun chakuymanchu mana chayqa pisi kallpa kasqaymanta apóstol Pablo mana imaypis kanchu nin hatun chakunaypaq nispa mana chayqa pisi kallpa kasqaymanta nin payqa pisi kallpa kasqanta qhawakuq mayqanta kashan pisi kallpa manachu kaypi kan pisi kallpayuqkuna chiqa kaqkunachu kaypi kasankichis chiqa kaqkunachu nichu kaypi pisi kallpayuqkuna kasan iglesiapi ñuqa qhawani asqa wawqimasta maqanakunku iglesiamanta karunchakunku kampis ima ch'aqwasqankurayku imanata paykuna ch'aqwanku huchaykirayku mana allinchu kasani huchaykirayku hina kasani qan mana kayta allintachu ruwanki qan hina kanki ch'awkiyanki hina maqanakunku
Aska hermano kama makanakunku charayku iska akakunku. Kanka zinki kan huchak kanki kayrayku nispa ninakunku. Pero kaypi Pablo ri ujinamantata nisan. Mana kanchu imapis ñuqa hatun chakunaypaq nin. Imamanta kay hatun chakunkumari? Mayganta defecto kaypi kasan? Kankuna defecto kits maygan kasan? Ima defecto kankuna tetian imata ñuqa allinta ruani kayta, ñuqa kayta ruani, haqayta ñuqa yarapani, kayta muchurini, kaypi pacienciakuni, hinata parlawaqchisi. Pero pisikallpaykichismanta parlankichischu? Sanqallaykich apaykachankichis, mana kanchu imapis parlananchispaq. Iglesiakupi mana kanchu chayqa. Mana chaytaqa tariyatinchichu, qhawayatinchichu, mana kanchu. Charayku imata Gloria payqa nin pisi kallpayuq kasqayllata parlaman mañuqa imatapis ruwayatinichu nispa nin apóstol Pabloqa. Ñuqa ima ruwas chayqa mana allinta ruwaymanchu nispa nin. Perjudicallasaq nispa nin. Chantapis llulla runa kani, purajuya kani. Chaylla defectoyqa. Hinata payqa parlasan. Charayku payqa qhawarichin pisi kallpa kasqanta. Imarayku chay kawsayta apaykachanpay? Uqambasi suqta qanchis aqaynin chishlaynin qhawarisun? Zikuris hatunchakunanpaq hatunchakuyta munayman chaypis mana wampuchu kayman. Imaraykuchu chiqa kaqta parlayman chaywanpis mana hatunchakuqchu ama pipis rikuwaspa chayri uyariwaspa imachus kasqanta astawanraq yuyananpaq. Zikuriwasqan chay hatunchaq ukunasta zikusqayku ama anchata umata uqarinaypaq aychaypi aguijunwan hinata t'uqsisqa karqani. Chayqa Satanaspaq kachan karqa ñak'archinawanpaq ama anchata hatunchakunaypaq. Pusaq chillaynipi nin. Chayrayku Señormanta mañakurqani 15 kutita chay nanayniymanta sanuyachinawanpaq. Qankunaman gustasunkichis manchu enemigo qankunata t'uqsisunanpaq, t'uqsiway niwaqchischu? Piman chay gustanmari? Charayku paypis 15 kuti mañakurqa. Hayk'a kutita nin? 15 kutita nin. Señor yanapariway nispa. Sanuyachiway nispa mana atinichina kawsayta qhechuway kay Dios uyarirqachu manachu payta? Mana uyarirqachu hisq'unchiklayninpi nin. Señor taqri niwarqa chay ñak'ariniykipiqa qhasilla k'acha yanapaynillay yanapasunqa imaraykuchus atinayqa pisi kallpayuqkunapi astawan rikuchikun nispa. Chayrayku kusiywan pisi kallpayuq kasqaymanta hatunchakusaq Cristo atiynin ñuqapi kunanpaq. Hermanos, iglesiapiqa ñuqanchispis Diospa gracianta tarinchayqa chayqa qillqasqa kasan umanchispi, yuyayninchispi. Mana huchasnillanchistachu limpuchan. Mana chayqa ñuqa mayma ruwayatinichu, mana hayk'a atinichu hunt'ayta Diospaq kamachinanta. Nita Diospaq munaynintapis ruwayatinichu, ni vecinuypaq, ni tataypaq, ni mamaypaq ma atinichu ma ruwayta. Charayku kay runaqa chay pisi kallpanrayku chayqa hatuyakunqa nin. Chay pisi kallpaypi perfeccionakunqa nin. Ñuqa mana kallpayuq kani mayma ruwayatinichu, charayku ñuqa necesitani Jesucristuta kawsaynipi. Charayku ñuqa iglesia guianta necesitani. Charayku siervo apaykachanawanta necesitani. Charayku iglesiata necesitani. Mana kallpayuq kasqayrayku kawsaynikichispi qankuna pantaykunasta qhawankichisqa chantapis phiña runa kasqaykichista quejakunaykichistaqa mana chayqa amén, aleluya ninaykichis tiyan. Dios qowan chay pisi kallpa kanayta. Ñuqa ma imatapis ruwayatinichu. Ñuqa astawanpis Diospaqman qayllaykusaq nispa. Ñuqa risaq
iglesiaman siervopaqman chimpasaq hinata hap'isaq paypaq niwasqanta hinamanta chayqa yachiwanchis alguien ruwasqanraykuchu kallpakusqanraykuchu chayqa yachin mana hayk'a hinachu kasan astawan pisi kallpapi chayqa yachiwanchis kaynaqpi Señor Jesucristo funt'an tukuymata Jesús warmipaq munaynimay hina ruwawan Jesús ruwawan runaspaq wawasniypaq ñawpaqinpi chayqan qhawasqa kanaypaq chayqa tapunchari waqmasis hinamata Dios saqiwanchis ñuqanchisman pisi kallpayuq kananchista pero askhas mana kayta mana Diospaq sunqunta riqsispa imaraykuta hina kani imaraykuta quwan kay llakiyta nispa nisanku quijakusanku rimarisanku hinapis Diosqa uhinatataq nisan Dios imarayku quwanchis chay pisi kallpata ñuqanchis riqsikunanchispaq hinamanta hap'inanchispaq Señor Jesucristuta Jesús kayta ruwan gracias Señor Jesucristo ninanchispaq Señor Jesucristo chayqa yachiwanchis kawsayninchista astawan k'achamanta ruwarin astawan chayrayku gracias qunchis kunan tukuchanapaq ñawirisun chunka chillayninta qusqa kayta ñawiriyatinchichu iskay kinsa chayrayku pisi kallpayuq kasqaypi Cristorayku kusikuni chanta kusikullanitaq p'enqachisqa kasqaypi pisikuypi qhatiykachasqa kaypi imaraykuchus pisi kallpayuq kaspa aswan kallpayuqpuni kani kayta uqtawan ñawirisun tukuchanapaq ya astawan kallpawan ñawirichis iskay kinsa chayrayku pisi kallpayuq kasqaypi Cristorayku kusikuni chanta kusikullanita p'enqachisqa kasqaypi pisichikuypi qhatikasqa kaypi imaraykuchus pisi kallpayuq kaspa aswan kallpayuqpuni kani hina qillqasqa kasan amén hermanos qankuna carácterni mana allinchu pantani matikunchu quejakunaykichistaqa imata runaykisian aleluya amén kallpayuq kani Señor Jesucristo sapa kuti pantankichis aleluya amén mana ñuqa funt'ayatinichu charayku Dios kachamun Señor Jesucristuta amén aleluya pay funt'anqa tukuymata chay warmi hatun sikiyuq chay qhari hatun p'alta wasayuq chanta warmi hinata khuchi kanchis ñuqanchis mana allinchis saqras kanchis pero Señor tukuy chayta funt'a ñuqanchista limp'uchawanchis chayqa yachiwanchis santificawanchis tukuy chayta tukuy necesidadista funt'an amén waqamasis qankuna chay mana kallpayuqta qhawaspa chaypi ñuqanchis hap'iyatinchis Señor Jesucristuta hinamanta qayllaykuyyatinchis iglesiaman siervoman uyarispa hap'ispa guiata kunapaqarin kaykama compartisunchis hermanos.